ampai nabi ya kolai mas sampaja ngatanna pong Allah taala na ya rodosana pong Allah taala na patala ni ko salingkana si bawo kulunna ya koroko si bako sujui tak denna idosana pada tak denna na donge pula ditake na gue ya tu ampai madari maringa papinadinge ko to pura mas sampaja ya ko tame watu sampaja matala sa di papinadinge ina to pura mas sampaja tapamaringa sa di nasaba ang kami matido saya na taro pong Allah taala iya naro nalaga, iya na tu ampai dua tu onra palagado sa lalasang pajak. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah kaki pada madaku ngarilalana ya Allah mabarakai. Alhamdulillah untuk ya kesempatannya perlu ki upamolongan makada iya tu ko ilalanna agamata denang kana lepak tasi dia selang tentang masalah doa. Jadi denang kata lepak tu kupat dongang. Cuma ia itu biasa nanti lepak oleh kupat dongang narik ko idi dia tu milau dong. Jadi sininna tu jama-jamang ijamai okolino. Ia kode cemo pasti ada doa. Itu tidak lepas. Jadi na inti yarek ga intinna sininna pak dongenge sempajang. Jadi ia tu sempajange tania tujuan. Jadi aja talai sempajangi tujuan apa ia ko talai sempajangi tujuan salah-salah itu. Jadi ia ro sempajangi alak nih pakak kesak. Itane ia ro tujuan daro. Tujuanna to mas sempajang itu sitonganna doa. Kadangkala angka tahu pak nasang ia ro sempajangi tujuan. Sehingga ia napura nama sempaja selesai urusan. Betungan na bacaan mi sempajangi pokok. Denalai sebagai alat. Ia natu nak kada tau panrite. Ia tu sempajangi pakak kesak na paturu pong Allah Ta'ala lori atanna sebagai alat untuk mengilau dom makdalari lori pong Allah Ta'ala. Kama konir. Tujuan na aga makuye sininna nabi mak dioloy angka na paturu pong Allah Ta'ala angka mana pakak kasayalengi untuk mengilau lori pong Allah Ta'ala banna nabita juga demikian. Jadi angka to pakak kasa tapi magi nang kaya sampajange untuk umat nabita itu ternyata hampir semua aktivitas narek umatanai diawali dengan sholat. Diawali dengan sholat. Padahal sininna jama-jamangi angka mana modalna. Itu musafir angka yasa doa musafir. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kan ia ribaca ko tumelo jokka. Tapi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir. Nah, begitu. Taubat juga demikian. Kan angka doa-doa dalam keadaan taubat.
totoba lauri pong Allah Ta'ala. Bisa dengan istighfar. Dibaca astagfirullahaladzim, diawali dengan ingerangi kesalahan. Tapi magi nang kaya sesampainya sunat toba. Padahal sudah bisa bertaubat, narik ingerangi dosa dan diikutilah dengan istighfar supaya natutu ipong Allah Ta'ala. Tapi magi nang kaya sesampainya sunat toba. Atau nareko angka agak-agak ya cinai. Kenapa kita berdoa? Kenapa masih ada namanya sholat sunnah hajat? Coba kalian. Doa sesudah berwudu. Magi nang kamu pasampaja sunnah jenne. Jadi sitongan na iya sampajangnya tania tujuan. Ala nih. Iya ko mas sampaja sunnah musafir ki iya ro sampajangnya ialah alai. Isa na iya ro sampaja sunnah musafir doa. Kapada mi bacana to. Dia kan bedana pak sampaja sunnah toba sih sampaja sunnah musafir. Agak bedana. Niat nami bawa to. Coba deh. Niat nami tahayya iya mato rokok ki mato sujud ki mato. Sampaja sunnah toba makoto, sampaja sunnah hajjah makoto. Sampaja sunnah jenne makoto, sampaja sunnah tatul masjid pada mau nemo, sampaja subuh siba sampaja sunnah tatul masjid pada bacana, pada rokokna. Agaknya beda, niatnya saja. Okoni narek kumaponco ipahan natawe manurut atau pandita pahakiki, iya miro bacana sampajangin ala tujuan. Iya naro baca terformat iya miro napake, padahal sebenarnya tidak. Maka itu pandrita onrom milaudok kamina makanja ilala sampajang apa ukui sampajange makanja lada ipake mangololori pong Allah Ta'ala apa iya ko pak doangang angkamu pelawai walaupun nanti doa itu terbagi maka daya naganna patapulo tau milaudong mamulang kejaminan angkan hadis akan naik. Maka dia Nabi tanya ko ganay patapulo umak ko si puluh salah sidin na ko to ang kawali naiya ko milaudongi itarima pak dongan na ayan na to ampay iman tasyafi maka da sholat Jumat nanti sah kalau cukup 40 jamaah mukim kecuali ko to kampung yang dinagan na patapulo tau magi nale standar patapulo termasuk sholat jenazah magi sampai jasto mate nakada nabi tapagan na 40 jamaah usahakan 40 nasaba angka jamina ko ganay 40 yana tu ampai ko to mas sampai perlu bere jamaah makoy nang kamu 40 jamaah unroki nilaudong magay nang yakonakka iliman natakutu nang kamu mangami ngokotu itarima donna nasabak magay nabi jamin salah satunya pasti ada waliullah angka tau napoji pong Allah Ta'ala iya ko mengilodongi itarima pak dongan na tapi mega tau makoko purana mak beresala lupa na masu ede non roma sikiri deto kada salai dewa kada salai ya rumah ede nilodong apa tanya memato na sampajang isaliwan na sampajangnya tapi ya komelo ki saro onro ki kamakiro nasabak bonus ya tu magi tau pandrita je na mega amalan imonrina nasabak memang hadis angka istighfar angka la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir magi nak 10 ko mangaribi nasabak memang ada hadis Rasulullah mengatakan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir aka 10 di waktu petang maka namo padegan nabusaway kutasi dosana katina dampagi pong Allah Ta'ala dan begitu jadi ya roto monre baca ya rosibawa imangi ya naruto malolongan ngadampang walaupun ya tu sampajangnya pak pasusu dosa pak makade nabi te ya kolai mas sampajang ngatan pong Allah Ta'ala nala ya rodosana pong Allah Ta'ala napatala nuko salingkana si bawa kulunna ya koroko si bako sujui tak denna idosana pada tak denna na donge pole ritake na jue ya tu ampai madari maringa papenadinge ko to pura masampajang ya ko tame watu sampajang matala sa di papenadinge ina to pura masampajang ta pamaringa sa di nasaba ang kami matido saya na taro ko Allah Ta'ala
Iya naro nalaga, iya tu ampai dua tu onro palagado sa lalasang pajak, rokok si bawa suju. Dua tem itu baca pakai subhana rabbiyal azim kotor rokok, subhana rabbiyal a'la kotor suju. Iya itu dua menerima lagado sa. Jadi iya tu ampai makanya ko metete rokok na metete suju na. Metete rokok, iya tu nang kanaram kali na panguluta Imamul Ghazali. Sampaja sunnah patan rakang imon rina loro kotopura mas sampaja loro to mas sampaja sunnah patan rakang itari malampe bacana mitta rokok na mitta sujuna patan rakang don rakaci di bersalam pitupulo sabu malaika macio mas sampaja no kumon rita menurut riwayat ini. Jadi aku meki na curi malaika pitupulo sabu mas sampaja tajama ya sampaja sunnah patan rakang imon rina loro sampai ya sunnah loro-moro rawatibmu imon rina lore tapi patan rakang cuma malam te bacaan sekitar 40 ayat dibaca maka ada apa je namega surah apa aja je namega kulu Allahu na tagan rusu akal 50 namanya kan itu kama komiro kama lampe bacaan kulu Allahu na tambah materu ya kok ke 50 nih siaga ya kudu Allahu 5 ya atau 6 hah 5 ayat berarti ya kok 5 ayat kali 50 siaga nih 250 nama akan nanti itu nama akan 20 minta baca itu tabaci kudu Allahu malam itu tapi akan 10 ke 20 tak baca rokoki PTT baca subhana rabbiyal azim aja nak ketelu akan 20 sidi sujuki makoto makadai Imamul Ghazali narampe salah sidi hadisan Nabi tapul ko Aisyah siapa yang melaksanakan sholat demikian maka 70 sabu malaikat macu masampajang hukumun rinna dan malaikat inilah yang tidak pernah berhenti bertasbih dan memohon kepada Allah supaya orang itu diampuni dosanya. Iya ko tomegai ka dosana iya na tapake apa iya ko pak dongat tami tarima ais marji-rajing iya na tanya pak dongat malaikat iran dongat pak man rasay pak yedi mega ni masalah pigaw ano jama-jamangnya ko pasay pak balu majara ni malampu pak nasa na to magkalasi memang ije tenil itu macu to na magkalasi itu kemudian di makoro maraji ni lapat jadi tanya pak doang malaika apa buman rasai ina tu ampai to pandrita makadade asidak tasubu ko apa malaika tu milau doang ngitaw masidak kasubu iya roh usahakan sedekah subuh sedekah Jumat malaikat tu milau doang ngitaw pak iya ko alebe mani ay maraji-rajing ayana tu ampai doa berjamaah magay pasti salah sidi nang kay tarima doon na ko tu macuni cuma memang angkat 2 talu to pahami ti sange doa bersama angka makadaya sange doa bersama si bawa ki milau doang tapi pada lagi lawe pada ko makan bersama si bawa ki mandre tapi andre mati ko andre mati andre ku si bawa mi itu jadi ilau mati ko milau mati milau apa deje tu na pada ilau peko di ko pak balu sa kaya na pak galu ko iko milau ko bosi ade na cucu tu tarale sa ko bosi ka makiro iya naro na ala dasar padahal ang kaya sa doa umum asalamakal lino akhirat dedagat tau din nalalungi itu baraka boleh ripuang Allah Ta'ala at-tataka ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja'ini min amali maka ya dah tapi ya ko jama ni ipakai ni doa jama
Allahumma ghafiratuka auzi' min sunubana. Itu ipong adam pangamulat di maraji nanya dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali pammaseta mi pemalada uharap karilalan na sinin na deceng upigaw pakasiwiyang. Yan na rupa dongan na walir makkaday alay na panguluta Imam Nafil Al-Karimi nigi baca ya pak dongan ya katalwe sinin na dosana na pigaw manciji deceng. Sinin na amalana na masipong alatan. Ayun na ruta baca Allahumma ghafiratuka auzi' min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma ghafiratuka auzi' min sunubi ipong tak dampengi ka auzi' min sunubi sinin na dosaku tak dampengi sinin atas salahku wa rahmatuka arja indi min amali pammaseta mi pemalat da uharap karilalan na sinin na pakasiwir. Untuk kama komiro jadi tepalamu ya kan? Hah? Mabiko-biko memang tuh. Tapak bicara gini kumani. Allahumma ghafiratuka auzi' min sunubi. Pemaraji adam pengatapong. Nanya dosa aku. Ya si adam pengatas. Sebenarnya itu hadis qudsi. Inna rahmati taglibu ghadabi kata Allah. Pammaseku ya si nanya caiku. Namu maga rajana dosa ko na maseki ko ngalatala ya si itu. Inna rahmati taglibu ghadabi. Maka dia ko ngalatala sito ngatungan na pammaseku ya si nanya caiku. Namun po Allah Ta'ala murka iya kisana ya hadis kusia ng kanoe kisana ya anak muda memperkosa mayat ang kataw pa taw jasipa to nga din aja ya pak nama serto nga jasipa yan ang tugas na makia kalabong makia kiburu ayan na pura na kaya kalabong na tayo na de kaluarga na tayo kupure malam matomate nala yero kay kapan na nasasay na panabalo yan na ro na pake boto jadi pawalun na tawe na balo ito mate yan na laban na kaluarga na nakya ni pe mang pamaromo na kaya ko na panala pawalun na panatutu pe mang yan na ro nasasa na panabalo na di apo ng liyangin andre na botoran ni kabatulan niya romatewe anak darok kuro kampung na dara kami na macanti takkalupa man yan itana kemudian dia memperkosa tau mate na perkosa napa dengan izin Allah ternyata yung nak makunray mate dengan izin Allah maka dah nak mudah hukumatus serumun tetap milu pertanggungjawabam tadi saya sudah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya maka kamu cari paika tasilang na suruh bawa meninoya na tibung masijah na pelari loko na bitah malapor ya Rasulullah ang kamu pagalalan na ya dampang dosaku maka nabita maga dosamu nasa marajah maka nabita pauni nasa masiri ka ya Rasulullah maka nabita paumuhi maga rajana nasa iliwa rajana ya Rasulullah maka nabita pada ka rajana Jabal Uhud nasa marajat pi marajat ya Rasulullah maka nabita maga mana rajana pauni maka nama masiri ka ya Rasulullah Nabi mengatakan sampaikanlah kepadaku Allah yang akan mendengarnya agan asam ya Rasulullah dia ceritakan saya memperkosa mayat macai nabita miti pusat pulok kosarana lari wa pusat na nabita miti pulok kosarana macalla rupana nabi marah napa maka dah keluar unro China nabita kemudian turun malaikat memberitahu kepada Rasulullah ya Rasulullah Allah menyampaikan langsung itu inna rahmati taghlibu ghadabi udah minabita
Iya pamasekula biasa ini ya caiku. Nah sabaiya nak muda nak malalang kesena padang pasire tolis toba na lori puang Allah Ta'ala makana dena gaga puang hidi menyuran nong namo suruh malabimu de to na melo tarima kan. Dan dia bersujud di atas padang pasir kemudian taubat sampai air matanya itu membasahi pasir yang ada di tempat sujudnya. Kemudian turunlah malaikat memberitahu Rasulullah supaya orang ini dicari. Keluarlah Umar dan Abu Bakar dan ternyata yang menemukan adalah Khalifah Umar. Itu napodangi maka wahai anak muda, Allah sudah menerima taubatmu dan dia menitip salam kepadamu. Langsung meninggal pada saat itu. Dan inilah anak muda yang hilang jasadnya di kubur. Pas pura ilemah tak depi jasadnya. Itu dalam riwayat. Dijemput langsung jasadnya oleh malaikat untuk diangkat ke langit. Jadi ya koni romon romak kali ya pamasena pung Allah Ta'ala ya sene ada pangana istilahnya dia dosamu ya se pamasena pungi ya jaja tamasela namo maga rajana dosa tapi tato kami apa deje tu gaga tau pak dega dosana degaga maka kita tau panrita namo tau panrita tato dosana Nabi cuma Rasulullah yang maksum itu pun dijaga oleh Allah. Ada kesalahan tapi Allah langsung tegur. Yo pui di kota salaki, desa terlambat kita ubah. Ini tuh sampai yang kiasan dosa langganan. Iya, angka itu tuh dosa langganan pak. Pura itu bakang, ija masih. Pura piga Allah astagfirullah, tak salah sikap maji dan kekasih piga ya astagfirullah. Sana kan nak talungan sona jam masih. Ini kiasan dosa langganan. Angka memang toh. Karena Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang dia lakukan kemudian dia taubatkan tapi dia kembali berulang untuk melakukan. Ia itu nak ada sininna napun ada kemana kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah. Ia itu nak ada inna Allah yuhibbut tawabina. Nah puji puang Allah Ta'ala tahu malu disuruh taubat. Ternyata cicangnya tobat. Dia nak kata inna Allah yuhibbut taibina. Maka kata inna Allah yuhibbut tawabina. Berbolak-balik bertaubat. Jadi aja mau tepat turun nuah. Sampajangnya itu mancaji. Palaga dosa. Ayan itu sampai Nabi tadi itu gaga. Jama-jama pak dia gaga pak dongan nanti tadi galai. Barasi ngang ite kepak dongan na yang kali ngite barasi ngang kepak dongan na mi taki ulang bagasana bulan purnama ang kepak dongan na mi taki bulan sabit ang kepak dongan na meki ta maboleh kepak dongan na pugona ang kamanang meki mak baju ajung kepak dongan na meki ta mau wese dega gatu dega pak dongan na meki ta mau masigi ang kepak dongan na meki ta mau wese ang kamanang masuki boleh masigi masuki boleh wese ang kamanang cuma madari ni deni apalah demi ni apalah manang nah yana tunang katau pandrita makadade ya kodemu apalah doa khusus pakai doa umum ya sangnya doa khusus meki tama masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika masuki boleh masigi Allahumma inni as'aluka min fadlik meki tama wesi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is meki matinro bismika Allahumma ahya wa bismika amut motoki boleh tinro alhamdulillah ba'da ma amatana wa ilaihi nusur maka wade apa wapla ustaz magampang may kita mamasige bismillah masuki alhamdulillah benar may kiliu bismillah motoki alhamdulillah ya benar ya kuya mo parodeta pala imate bawan ni makundula dato bismillah alhamdulillah denia pala itu yan na ito nakadato pandrita yang penting deh mulok bang aja lalu na kosong ya makiro